salat tui itihle anitero ei mai du tok lovin amma saleta italvel du em Milarte newsin kan lo lo mache tuntum chu America's Next Top Model changa an photoshoot maksak clear hawang o heli sa hian thim maksak tak tak le thalak dan danglam tak tak America's Next Top Model changa kan mu chhuate kan clear haudona fashion lama ithiam ruk reu nakha hansom khomla uluk tevin ilo thir donia tuntum video hi kaphur ema Mizoram School of Photography ya kan zirve laite ka chuak ruma kalung te po aleng viau mai abikin fashion photography lama chan panars men le armala te ka chuaka an bulvela thiam ve mangzi lawa lorak ve vak kha anuam chin khop mai kan sar somte kha iswa naw kan ti fiam china hei kumtam tak nuwa tun tha toblam hian nupui nei don ti thomte kan chi ve te mial boka Milarte news kal tang hian du sakna kahlan ngal boke ole photoshoot maktang dai tak tak te clear hawila somna changin bulchanang somna hotdog siam le thalak pui cycle 17 a khan model in elna ma chonte khan anma ni pualin hotdog an siama an hotdog siam chu tha anlak pui zui angaya he until ngai to chwa concept hi amak hle a tin a result po adanglam hle ani hotdog siam vel hi fashion model hlotling ni tur chuan thil changkai lo takani a he ba ka hian hotdog nen rem chang lo taka in post vel po hi thil chu lem lo takani heng nula te hian ama ang bokin an theito pan chwali a he thil maksak tak hi thatakati antum thawani judge bi khuilen chon minti phurna anei ka shemya lo anui za thak zokin ka shia tin aten omde ubokani ati hialani judge dang Leon teli chon heta hi chon nal takini rondinga thala kami ero khachu kamel shat ni tur po in kadu lo mucheni ila chon ka kar lampanin ka tlan chedayang ati hialani engpo chuni se seafood khalo langkher lo se thaturania vandoi thak takin shot pani khata alang ve tlat awai sen thak khop mai a thak bok he thala ka wang hian henu hi top model ami kha ani chiang mai mi in minti phaang ti in Tyra Banks swan a comment ve thongani pakwana khwai thalak pui model pakhat chuan khwai ka taksa alofu ka wangin engtine mo hlaute win ka omreng ka kor phel dai mai ka du'a ka kor chunga an lo lutin an wak kwal vel ti ka chiang ti in asoya nangingam vengem mi paro thap mel tak mai khabe mul nei chupin khwai alak lai video imuto em khatiang deu khan America's Next Top Model khongai thak tak tak te hian anti ve angai tat cycle 16 a khan khwai thalak pui hi kan mu a model te hian acha thei ang beralang turin khwain anbom noi kara anin post angai thau boxi an khongai thak khop mai model te hian tereu khwain abom du thila chia to nu anin bela tin anbeng le nar kwa an no phuyangai hial bokani model singa pakhat Jacqueline chon khwai laka allergy anei thu asoya ma se thalaka nal taka alan thei angai poimo zok ti asoi bokani ain pumpek na asang khop mai pariatna winter nela thokan cosmetic foundation faknan enge chaberang le winter nela thokan pa in itini chuan digloviaw ma la America's Next Top Model ti dan ngai to chuan ichang dik thap thungani khapin dana kalu khan chunglam hoi zongin thlina takle tirani a kamai zong a phone hlor theiani ti in model pakhat chuan soi cycle 17 na khan nula te hi skydiving zirna muna shwai ania heta hian winter nela cosmetics fakna turatan tha anla kangayani model khongai thak tak te hian andu ang taka in post harsa anti hle a anta thul thlina tak chuan a chem kwala andu lo dan deuh devin an taksa a omzel si amang an thak tak zetani amanda phei kha chunau te lem siam chup ang main omzenei lavin a chem kwal vela shi om kalo ti khop mai ti in model pakhat chuan a chianu alo khongai thu asoi hiala hetianga harsa taka anti vel hian omzia anei lem lo hle a an thalak hi haulam takin khovel pon thalak background a mangin an photoshop le vel mai sia enge mon sha reng ni pasari na sammanga siam thom no kareile samtam tham takani aten ombok ti in model pakhat chuan asoya adikang thomno siam na man thei mando tam tak sik thami ko ton nem thap mai a omlai hin mishing samber kher han man chu cycle 14 photoshoot khan model te hian an mel chat lo te samachanga siam thomno ha chungin nal thei ang berin anin post kwal vel angaya a result photo ero anal phiana tin model te hian an thei to pan chwa bok ma se he thomno hak nom lo dan tur zia hi tu samngian hak
tingi heng samte hi samlem siam nan an man mai lau shampoo mga suk fai china ni em shika omem hey em chu oi to lo shiat ani to tlat lawani. I love the contrast between the dark hair and the whiteness, paleness of your skin. It's very interesting. Kris Jenner fatelema cycle 18 na khan nulate hian anma ni barakhai taktu special guest annaya chu Kris Jenner ani. Kris, come on out here. Kris hi an photoshoota annu lema atanga model te hi afatelema anchang ve thungani. So what you're doing right now, it can go almost too sexy, so you got to remember you're a toddler. He shoot hi mumang ang tak mai le thil thar danglam tak mai ni in creative director J Manuel Chon asoya ni he shoot hi mumang ang mai chi aninge yang ma se thil thar danglam tak ero ani chia lo achan chu model te hian omdan tur po an thiam lawa naute lema an chananga ya sexy de wala nan du boxi apohai thak fiawani. Sophie, clutch onto your mama. Don't pose with her. Yeah, exactly. Beautiful. It's really nice with you kind of leaning on like that. Sophie inu khadomro in posu develten J Manuel hian instruction apea omdan har satak aninge yang naute tu ni ma se model ang thawin an langlo thailo zanmut kor tlenal tak tak ha in terep tam tak anin bel boka he shoot hi amak sak vel hle a naute chote an ei velin naute nute burte an kengvel. Whoa! Y'all are working it. This is my favorite shot so far. Pangana tarantula thalak pui arachnophobia emo maimom hlauna nei ini chuanin imitlo hum shi lokro cycle chi photoshoot khan nula te hilung hlule maimom lian chinen anin po sangaya. So to make sure this doesn't look like a typical jewelry ad, we do have someone else for you to pose with today. Ke chuan ka thelo sa khlau baka qualified lo shim boga. So can we have our other person? J Manuel hian hei hilung hlule tere usatli amai mai ani lauti fia na turin tuna hian in thalak pui tur kanaya ti in an photoshoot chungchang ashil fia nula te hi he keriat nei ranung nen hian anin post angai don ti ashil lo mai ni lavin J Manuel hian model pakhat nena amel landan lo practice ama ring turin ashil dayani. Keep your eyes at me. I know it's hard right now. That's perfect. Flawless. He mai mom hi phaulan ani chuan model te hi an hlau thong hle a an thiam khop mai emergency medical service po a sa reng ti an la shil zuyani lauwanga mi tui ta chungin mai mom nen hian thalama se model Eva Marcel chuan hlotling takin shooting anei thaya thalak thaber le nalber pol nei tu ani thayani cycle 24 a khan he team hi ti thar le ania cycle chia champion Eva po kaukir le ni in lauviang ma se tumru takin atinon le ngatani palina sashing nen thalak imu angin America's Next Top Model a hian thalak dan maksak tak taka oma heta hi chon sashing nen tha an lave thungani model te hi warehouse a shwaini in heta hian sata chatna refrigerator koratan sashing hi hachungin anin post kwal velani ishedike ranthi to sale tlereutenen model pakhat pheichu athau anda khom na chunga chuturati ania asi omvia wangle contestant winni po hi bong sa chuki korte angin an hak tira anom fashion lawaniang bong sa ke korte ga ha ka ngonga anzem kwal bok ti in athil ton hi asoyani arab thak de ravin arim tuilem lo khopangle wani thak takin nulate zinga hian vegetarian an om lo lawaniang shooting an nei thei vekani pathumna February romance novel cover lemata na thalak America's Next Top Model te hian mipa romance model hlui Fabia an nula te thalak pui turin cycle 7 a an kaukira Lean back, just let it go. Gorgeous. a result chu Tyra Banks ja vek le khabu cover lem tam takani Fabia hi rei tak chol to ani awangin ani berker hi chu atun lai to lem lo hle a America's Next Top Model a fans te po anlung oi arin om chia lawani Have fun with it. nulati hian ama ang bokin an thei to pan chwale thawa fans te chuan tunlai mi mildeu mi panen in post sok se ti andu thu samani Lady of the night. I think it's great. I do too. I think this is the best shot of the bunch. pani na green salad tam tham taka in post keni point salad hi tui kan titlang fe kani lom ni nangni phei chuan in he via win karing Yeah, work your angles. Beautiful. My God, this is gorgeous. ma se tui ti hle ma ila thalak nan chuan idu chuang lawani tero cycle 17 a khan model te hi grease rama shwai ania
heram nuam le moi taka hian fangma tomato le olives te da khomna bolian pui aya thalak moina tur mun atamte rengnen he bola hian thalak tir an nitlat he mai baka model te taksa a hian olive oil le anitel bok ti sha ila he hi atiang lim mel lo hlem boka he baka salad aya grease moina pholang theitu atamte rengnen ma se vandoi thak takin producers ten grease rama salad thalak chau hiti tur an shian yang antimia boxia. Oh, I love that what you're doing to your legs right now. That's great. Say that, yeah, yes. Not fake sexy, real sexy. Pakhat na kan soima in lisa lang ve che lo dang en lokang warehouse che to abo ra ka in khai ka Aware of her body and she doesn't seem to care about. Don't be afraid to really move your body around. Milarte hu lai tak Real. Funny because she seems to have a fun personality. Meg again, huge. I'm not sure. You're running for your treadmill life. phe ko khil nei ne na tlan These are good, Jayla. Keep it going. ole pakhat na soi to ang pakhat na chuan namdang mel anga in lantir America's Next Top Model Photoshoot zinga om anglo ber chu cycle 30 na biracial beauties theme kha aninge yang athuringo chuan ngaidan phurom tak mai ani a ma se aboi thak lai ta ber chu nulate vun rong hi ti dum vekani a he mai ba ka hian shooting hi fumuna nei alani zui he shuta hian thlapol meichia anga langtur ania ma se he hi shethiam lo antam hle lo thlir tu mi puita zinga in hialna achok chuak na sa hle maya achan chu model te hi kan soi to angin anvun rong ti thim ani mai ba ka an entir te nam in cheina du dana an lo man wangani kovela nam shang shang te hian an nam in cheina an hum hal na sa chin le a du dana lo ti dang lam tu laka an thik thu a chle chinani ole khang zong kha America's Next Top Modela photoshoot maksak le dangdai tak tak thlan chwa som te chu ania khoi ber khange maksak iti ber comment lama ingai dan te kan chak te mayania o ichian te emo photographer email chat te le thalak lama tu ye piang ten anlom mu ve ngei theinan ilo share ke donia Milarte news le lemchan khovela hian video munom tak tak upload chin ania lo subscribe ve nge yang che